Turabashimiye mwebwe mudahwema kudukurikira ndetse no kudutera inkunga. Ikaze umuyoboro wa YouTube Ejo Heza Show, aho tubagezaho inkuru zicukumbuye zivuga ubuzima ndetse n'imibereho yadufasha gukomeza gutera imbere ndetse no gusobanukirwa byisumbuyeho ibintu bitandukanye. Kudukurikira mukora subscribe, share na comment kugira ngo tubashe gukosora amakosa y'ibitaba byagenze neza. Kuri uyu munsi twabateguriye kandi tugiye kubagezaho ikiganiro mu ncamake kivuga ku buzima bwa Papa umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Turabatumiye mwese kugira ngo tubashe kuryoherwa ndetse no kumenya byisumbuye uyu mupapa uyoboye Kiliziya ku isi yose uwo ari we. Ikaze. Francisco umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yabaye Papa ku itariki ya 16 Werurwe mu mwaka wa 2013. Nibwo yatorewe kuba umupapa uyobora Kiliziya Gatolika. Papa Francisco amazina ye bwite yitwa George Mario Bergoglio, watorewe kuyobora Kiliziya Gatolika. Yavukiye i Buenos Aires muri Argentine ku itariki ya 17 Ukuboza mu 1936. Yabaye Papa 266. Yafashe izina rya Francisco wa mbere cyangwa Francis wa mbere. Ikindi nuko ari Papa wa mbere uturuka mu muryango w'abapadiri b'abayezuiti, n'uwa mbere kandi uturuka ku mugabane wa Amerika. Ni Papa wa mbere udakomoka ku mugabane w'i Burayi kuva mu kinyejana cya 8. George Mario Bergoglio ni umwe mu bana 5 ba Mario Bergoglio. Papa Francisco yize amashuri atandukanye. Amwe mu mashuri yize Papa Francisco nk'uko bitangarizwa na Wikipedia, yize ibijyanye n'ubutabire chemistry mbere yo kwinjira mu seminare ya Villa Devoto. Ayisohotsemo yaje kujya muri kaminuza yiga ibijyanye na filozofiya mu 1963 iri i Buenos Aires. Asohotse yabaye umwarimu igihe kinini, nyuma ajya kwiga ibijyanye n'indimi, ari nako kandi yakomeje kuminuza mu bijyanye na filozofiya muri kaminuza y'abayezuiti i Salvador kuva mu 1967 kugeza mu 1970. Yabaye umupadiri ku itariki ya 13 Ukuboza mu 1939. Abuhabwa na Musenyeri Ramon José Castellano. Nyuma yaho yakomeje amashuri mu bijyanye na filozofiya ndetse na teolojiya i San Jose ya San Miguel. Kuva mu 1971 kugera mu 1972 yakoze imirimo itandukanye muri Espagne. Mu 1980 yabaye umuyobozi wa kaminuza yigishaga ibya filozofiya na teolojiya muri kaminuza San Miguel. Akaba na padiri mukuru w'iyo paruwase. Mu 1986 yabonye impamyabumenyi y'ikirenga yakuye mu Budage mu bijyanye na filozofiya na teolojiya. Ku itariki ya 20 Gicurasi mu 1992 yungirije musenyeri muri diocese ya Buenos Aires kugeza mu 1997 ubwo yagirwaga musenyeri wuzuye ku itariki ya 3 Kamena mu 1997 nyuma y'urupfu rw'umushumba wayo. Tariki ya 21 Gashyantare 2001 yatorewe kuba karidinale na Papa Yohani wa II.
mu matora ya papa yabaye nyuma y'urupfu rwa Papa Paulo wa kabiri. Hakozwe amatora yo gutora abapapa mu mwaka wa 2005. George Mario yakurikiye Papa Benedicto watowe icyo gihe ku majwi menshi, aho ku nshuro ya kane y'ayo matora Papa Benedicto wa 16 wari Cardinal Joseph Ratzinger yagize amajwi 88. George Mario amukurikirana afite amajwi 26. Uwari Cardinal George Mario yaje gutorerwa kuba Papa i Vatikani nyuma y'uko Papa Benedicto wa 16 yeguye ku nshingano zo kuyobora kiliziya kubera ubuzima bwe butari bumeze neza. Cardinal George Mario muri icyo gihe yarashinzwe imihango mitagatifu n'itangwa ry'amasakramentu, ubutumwa bw'abapadiri, akaba yari anahagarariye komisiyo ya Vatikani muri Amerika y'Epfo. Yatorewe kuba papa tariki ya 13 Werurwe 2012. Nyuma y'amatora yabaye inshuro 5 ahitamo gufata izina ry'ubupapa ari ryo Francisco wa mbere, afatiye ku izina rya mutagatifu Francisco wa Asize waranzwe no kwicisha bugufi, agendeye ku ivanjiri akanafasha abakene mu buryo budasanzwe. Papa Francisco mu miyoborere yiwe nk'uko yabyivugiye yabayeho mu buzima bworoheje, yirindaga kugendera mu modoka ya wenyine, akagendera mu modoka za rusange. Muri Gicurasi 2012 Papa Francisco yanenze abapadiri bamwe bo mu gihugu cya Argentine bashatse kuzana impinduka muri kiliziya, banga gutanga isakramentu rya batisimu ku bana bavukaga ku babyeyi batashakanye, we yise imico ya gifarizayi. Byarangiye asabye ko abo bana babatizwa. Papa Francisco nk'uko nyine kiliziya gatolika ku isi hose iyobowe n'umushumba umwe, ariko ugasanga rimwe na rimwe ibihugu bimwe bigira imico yabyo ibiranga, ndetse bamwe bagashaka kugendera muri iyo mico, bagashaka guhindura amabwiriza cyangwa umurongo mugari kiliziya gatolika igenderaho. Papa Francisco yatezwe aho bereye papa yatezwe umutego wo guhindura cyangwa kwemeza amwe mu mabwiriza yarashatse gushyirwaho na bamwe mu bakristo ndetse n'abapadiri bari mu bihugu bitandukanye bijyanye n'imyemerere yabo, aho twavuga nko guhuhura umuntu ubabara cyane, ndetse no kwemerera abapadiri gushaka abagore, ndetse no kuba yakemera itegeko cyangwa yakemerera aba bana bahuje ibitsina kugirana isezerano. Papa Francisco ibyo byose yarabirwanyije yivuye inyuma, dore ko benshi bagiye banamuhimbira imvugo zitari zo, aho yavuze ko aba bana bahuje ibitsina mu by'ukuri ibyo ngibyo ni Imana ubwayo ibyanga urunuka, ahubwo agatanga umurongo uvuga ko abo ngabo nabo nubwo babikora gutyo nibyo koko baba baguye mu cyaha, ariko n'abana b'Imana kandi bakwiye gusengerwa kugira ngo bave muri ubwo buyobe barimo. Papa Francisco arwanya kandi igikorwa cyo kuvanamo inda, kuko ngo ari ukuvutsa uburenganzira bwuzuye muntu babayeho kuva isamwa. Mu buzima busanzwe Papa Francisco akunda siporo kandi akagira amakipe afana, amakipe akina umupira w'amaguru. Ubwiwe yitangarije ko guhera mu bwana bwe aho yafanaga ikipe yabayeho afana ikipe zitandukanye zirimo ikipe yitwa Porteno Atletico San Lorenzo Almagro iherereye mu gace ka Boedo muri Argentine. Iyi kipe
ihimbwa Santos bivuga abatagatifu. Papa Francisco kandi afana n'andi makipe nka River Plate, Independiente, Boca Junior, Racing. Ari mu makipe 5 akomeye muri Argentine. Uretse gufana azwiho kandi kwandika ibitabo byinshi bitandukanye birimo ibivuga kuri Kiliziya Gatolika. Papa Francisco avuga indimi nyinshi zitandukanye zirimo ururimi rw'Icyesipanyol, Igifaransa, Igitaliyani, Ikidage ndetse n'Ikilatini. Papa Francisco yatangije amwe mu mavugurura y'Ikiliziya Gatolika. Papa Francisco yavuguruye imikorere ya Vatikani, aho imikorere yayo hari bamwe mu bo yahezaga. Yemereye abarayiki kugira uburenganzira bwo gutora muri sinode. Sinode yingiye n'inama ihuza abepiskopi Gatolika. Papa yemeje ko iyi nama igomba kuzajya itumirwamo abarayiki nabo bagatangamo ibitekerezo bituma Kiliziya Gatolika ikomeza gukora ubutumwa bwayo neza. Yongereye ijambo rihabwa abagore i Vatikani. Papa Francisco yashyigikiye icyemezo. Papa Francisco yasabye abategetsi gukora ibishoboka byose bagahagarika ubwicanyi bw'inzirakarengane bugenda bugaragara mu bihugu bitandukanye ku isi. Aha twavuga nk'ubwicanyi bwibasira bumwe mu bwoko bw'abari muri Kongo y'Iburasirazuba. Kandi yabigarutseho ubwo yari ari muri iki gihugu cya Kongo ubwo yagisuraga. Papa Francisco yavuze ko ukuryoherwa mu mibonano mpuzabitsina ari ingabire iva ku Mana. Papa Francisco yavuze kandi ko nta gahunda afite yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Yavuze ko ubutumwa bwa Papa ari ad vitam, ubuzima bwuzuye kandi akabubamo ubuzima bwose, kandi ko atabona igisobanuro cyo kureka ubwo buzima. Mu butumwa bwa Papa Francisco yaranzwe no gusura ibihugu bitandukanye, ndetse ntiyaretse no kuba yarageze mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika, aho mu bihugu bya Afurika Papa Francisco yasuye igihugu cya Kenya, igihugu cya RDC, Republique Democratique du Congo. Papa nk'uko yagiye abigarukaho ko abantu bose bagomba kuba umwe muri Nyagasani, yagiye asura amadini atandukanye adahuje kwemera na Kiliziya Gatolika, aho ndetse yahuye n'uhagarariye idini ya Islam ku isi. Papa Francisco yagiye agira amahuriro atandukanye amuhuza n'urubyiruko nk'uko bigaragara mu mashusho tubagezaho, dore ko yagiye agaragara mu mashusho aha abana bato impano zitandukanye mu bihugu yagiye asura. Papa Francisco ubu ngubu wujuje imyaka 88 ararwaye, ari byo dusaba abakristo bose kumusengera kugira ngo Imana ikomeze imutize ubuzima. Papa Francisco umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi uherutse kujyanwa mu bitaro bya Agostino Gemelli Polyclinic by'i Roma, byatangaje ko akomeje kuremba cyane ndetse ko ashobora kumara indi minsi muri ibyo bitaro. Kuwa 14 Gashyantare 2025 nibwo Papa Francis yajyanywe mu bitaro bya Agostino Gemelli Polyclinic by'i Roma, aho yarari gukurikiranwa ku ndwara y'ibihaha izwi nka bronchite nk'uko Vatican News yari yabitangaje. Vatican kuri uyu wa 17 Gashyantare 2025 yongeye gutanga
gutanga amakuru mashya ku buzima bw'uyu mushumba w'imyaka 88, aho yavuze ko akomeje kuremba ndetse ko yasanzwemo indwara ya infection polymicrobienne ifata inzira y'ubuhumekero, aho byanasabye ko ahindurirwa imiti yari asanzwe afata. Umuvugizi wa Vatikani Matteo Bruni yatangaje ko Papa Francis azakomeza kuvurirwa mu bitaro kandi ko ashobora kuhamara indi minsi bitewe n'ibisubizo by'ibizamini yafashwe bikagaragaza ko afite ikibazo gikomeye ndetse bikwiriye kwitabwaho mu buryo bwisumbuye. Umuvugizi wa Vatikani yanavuze kandi ko misa Papa Francis yajyaga ayobora buri wa gatatu w'icyumweru yahagaritswe muri iki cyumweru kuko yanabwiwe gufata ikiruhuko gihagije. Umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika yakunze kujyanwa muri ibi bitaro arwariyemo mu myaka yashize, aho nko muri 2023 yabazwe mu nda. Mu minsi ishize nibwo iyo ndwara y'ibihaha yagaragaye, ndetse ubwo yajyaga gusoma imbwirwaruhame n'ubundi butumwa yageneye abantu habaga hateganyijwe ubimukorera. Papa Francis w'imyaka 88 yakunze kurangwa n'indwara z'ubuhumekero igihe kinini, ndetse mu myaka ye y'ubuto yigeze kurwara indi ndwara y'ubuhumekero izwi nka pneumonia. Nyuma igice cy'igihaha kimwe kiza gukatwa. Ntitwasoza icyegeranyo cyacu tutifurije gukira umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco. Imana imworohereze. Murakoze, tubashimiye mwebwe mukomeza kudukurikira ndetse no kudutera inkunga mukora subscribe, share ndetse mugashyiramo na comment kugira ngo tujye tumenya ibyo duhindura ndetse n'ibyo twavugaho ubutaha. Ciao ciao, hasta la vista. Yari Jose Lucky.